Kenyan Jamestown TV last me agachi oblanu ko ni be many follow social media oblanu ko ni agbele ni ke okwe picture is very very bad in terms of onake land je be ni I don't know what really so nake either two and low no ko get to the lego mene wo ye kole wo ke ori ayata yen pepe oblan ni Gamashie amemi fun wa eja keshi edom amewa akeshi amenyeminu egbo gbele ni je gbele papa wo ke okwe wo Jamestown TV okọ ni ke okwe be ayata ni wo kunje meji ni wo yo bi ani ni oblayen mi efu oduba no machima benke ameni benoni ame yo wie mu ame wie na meke hama bi bona fe ni woman onupa ni the president ni ko Ghana fe ke onupa ni Gamashie fe wie mu na ba wie fe ya anye nye fo anye tu ni ye ha oblayen na eja ke tuini ame ko gbene nto keji oje keji Jamestown TV live. Of an mass money, Mokome, Kemi Agbasane, Benye no ke incident, the mini Ginoni Yin to me. I don't mean Ginoni, Banye to me. Egbonawa, because Egbonawa, South Africa. I mean, South Africa, Ghana. Can I go come on. No, get it down. I mean, I go up and walk to the Nella. You come and know about what you about well, I go to buy a Ghana. What can nobody in a table up? Well, 1 week, what's it going to open? Jude, get near to and tomorrow. We'll cover that one. First Minister, Minister, Ambassador to South Africa. I'm telling you, I swear. Justice for you. Seek justice for you. Oto Jude.
South Africa. Jude tous les Laurentiens. Jude dit bon gidi mom. Bien ministre balé on ta on mini Ghana commissioner gani awo mini. The fight for justice on ni cause. Bien no no le ko twana ke sedi ke Germany yo. Ana ganya mla nyeke la dili. O ta o le bien. Ghana on a ke ko bien Ghanaian boss e be Ghanaian welcome. Obian o fight for justice o ni o. Obian the commissioner afa mini. Boss ni gbele kete tenye na nyeli akeshi e boss e video ye me Germany ni anale igele fe yo area am Kenya ni me no fe ke ni bi c'est dit que le non-independence mo ka que le ntumi ça no kele 3 months ahead ona na ba kwa ntumo according to mo fair money community e Jude ho ake o Jude fe konoku etumi ni ba enyo c'est dit que le fair c'est dit on fight justice down no I was your feel like live life yes, I Kenya where James County in live ni. Ta wonyo le nu wa ngene ji Havana ndi ayata road dem ni wonye nu ko ni be agbele South Africa ba fe mi ageshi pe wi mo ke ni bi fe tun ageshi e boss ni ke tun ni ji mo mi gbele wo wole so se wo nye wo wi nu ko ke tun sanile shi kata be nu ba na no ni gbele wo to talk about it ni ke area mi fe ba fe mi ke efian he echi eja keshi wonye nu e fanya ole no ko be ti dara ti amo be mo ti dara Jude pele wo sere ni baba e wa ni baba e ni mo yo magbena menta wa medla sanya me yo sanya wasu ni me yo sasa ngabo wo South Africa ba asabon wallahi yaro mu aka dasa shi na ba mu wawanci kaga yayi mutum mu aka kashe na ba bi wasa muka yi ba wallahi ido mu yayi ja Allah ido mu yayi ja wallahi ba bi wasa ba wallahi mun da wallahi soji kirima wallahi kirima ya South Africa duka kuna wuri kuwa ba wasa muku yi ba mun da mu wallahi ku bar wannan wawanci wato justice abari wallahi justice muke nema ba bi wasa bano wai dona mun da mu wallahi wallahi
so na wa wanci ko mun dasa ko ya ga ce fara asu mun kashe su duka cikin garin ga mun karwa wanci kai duri mu su kashe da won mu su gani mu zo wajin nan duru mu su dan ada Manager bad boy ni. Manager Robilan. Me the hard boy. Jude. On a boy ke. Me football a porter pour le premier le coloco. Les wa football a fula e ba South Africa. Na le boy Jude. E ma probi. Mo ti a chabo South Africa. E ye le coloco Jude no wala de ba. De ba se Ghana. Ro mi fi am ni bi o to gba. Because bien en Ghana on freedom. What be mo. Won ye be ba na magbe. Won ka magbe mo ko. Won le ni ba. Won ka me. Ka fa ma le red so ba. Massive. Ka fa ma le ma bo ba. Won ka fe sha me. Bien fait mo fe mo le bien ni. Bien fait. Akoju du film. Akoju commissioner ni wa won na be sedi ka ba Ghana na ba ye sedi. Onu shi ko ko na o ta na commissioner gani na o sane name. E fa nu ko ya o na o nyi me fe o tuye. We'll fight justice. Justice for Jude. Justice for Jude. Justice for Jude. Oh, justice for Jude. Oh, you may feel. You can drink your blood and water. Justice. Justice before peace. Jude. Bad boy. Bad boy. Yes, after she Esa mesa wana ba ya yakin shi haka ya kamata la tunu na gbe mu su shi da biya shi sai bari haka ko so da ba biye esa muna so leaders mu na su tashi president come on you can take that plan like the way they do the order abi wasa mu kai na ba muna call on ni la tefa na for the mu ba shi 1 week e tashi mu ga abin da ake yi muna kira senator ajima rolling kuma ya tashi akrame kuma ya tashi cence okova na poshi kuma muna kira do muna nema peace director of operation muna neman shi kuma St. George go abinda ake embassy South Africa will shut it down those fucking what they are doing over there, we know what is going on, but we don't want to talk. Then I want to South Africa go there. No, in this country, no, we don't want that, so they should. For so many years, keke no banle. Okele febe later out to me. Ah, gbele esia no mini jinu. Boy ejo mo fe black man alo mini. Wọ́n ló gbà ní fi ọ̀nà ọba mi fún àgbẹ̀yà èkó yẹ gánà nínú wọ́n fẹ́ ọba àgbẹ̀yà gánà ní ìyá èkó wọ́n fẹ́ bí ẹ̀wọ̀ yọ ọdúnpálẹ̀ bí ẹ̀wọ̀ táwọ̀ olùgbà àná wọ́n ní èkó. Amẹ́yẹ̀tọ̀ ẹ̀ máa ń tó àmàbẹ̀ kò fọ́kẹ́sì wọ́n máa bọ̀ tán àná wọ́n ká mẹ́ẹ̀ bí ẹ̀sùn ìjànà náà. Ọba ṣìnì wọ́n yẹ kọ́léwọ́ kò ní jí àyàtà road ẹ̀ wọ́n yẹn nù pẹ̀lú
Então agile be atuni South Africa chi fe mo na chon fe di akechi e boss ni ge chon ni di money agile wo ba panye fa akechi ene oblahin amefo amenchenya akechi onupa ni yo Gamashie ni di odudo constituency ne chi anye benka ni sane ne nyenye ha me di akechi be na metui ba ka okwe na hin sane baba wa pa fa ni netu amenetu na me ametui na fio ha me bona fe ni to enjoy ni water o ye gan enye hi e ga ka me wie mo chon akechi the South Africans fe ni yo gan keji aye sane no de ba ameka me ba ye do ba dente keji South Africa jibo ni bo ye Ghana ke okwe na hi ni agbene ke sane na aye sane no de ba ama ba gbele nyen ba ye ma wi o de ba ye gan won pa fa ni onupa fe ni yo Gamashie ke Ghana se hole e fa ni nutu mo de sane tunya ha bona fe ni tu enjoy anya ba ye Gamashie keji okwe James Town TV mi ke ba ke bi ene bo pe ke fe ka pe shi share mo ha me go me no amena sane papa ni otu e mapa obrahin fa ke amena chu ida ke shi afun ahye nimi ade bo e showa ke nimi ba tu mutu mo papa ko e ke no go na e ha me wo ba pe ku bo ke mutan mai shi ene won hanye no go fio ko ni ba James Town ni won hanye ba ke shi follow mo James Town TV nika di we support ko no ko ba support wo wona mesi komo wona mesi no trawo ni ko wana sande ba wo yo ya ke die mo ko me pe ba nya tu ne ke no timo ni die me nyo shimo ene ba ke ha gandangbe ke cafe wo nya no fe wo chono le sande wo tu ni ka anya isho ba ni mo ke mo fe mo anchi wo ba pe ko